Nere mala ken yam kana diati kontin barwani lingwaseme. Enda manduni chan kwas nyamle anong rwani. Bana racha ke kui Dr. Riek Machar kene Taban Deng ne ti kwar dangro ore wicha ka South Sudan ka ken kanori bana job me bana jelinkel ka dobodan de kon linkaja. Dr. Riek Machar and Taban Deng are two important leaders in South Sudan. Both have played a big role in the country politics, especially during the civil war and the peace talk. They are known for their rivalry, their shifting alliance, and their influence on the future of South Sudan. Kwa dangro dinen yen gati, Dr. Riek Machar kana Taban Deng ken kane te bombo malong rewika South Sudan. Kan dangro sika led long ko South Sudan baje chole South Sudan. Sika led long ka kui siyasa ka shitka gwade dane shikor meje tokten la civil war. Shika led long ka kui malka me dane latke rewika to South Sudan. Ken chaka ngai ka te kone lat ka rodien anyok cha bangai ka ta dane shika bedek pinka je. Gwade dane shi taban chele jen pin Dr. Machar chelo pin kirma yadit. Tato chaka ngai keke ka nyonga ke kan won bucket 2013 meje kor meje talk ci kan dangaro ci ga jal kel ena gwade dan e tirik tegaten. Antama ci te ngwane ti ci ga jako bikale jal gole ngum jal ka gole ke ja. Dr. Riek Machar is the first vice president of South Sudan. He has been a key figure since the liberation struggle. Dr. Riek Machar fought for many years for freedom and later became one of the strongest voices for federalism and equal power sharing. Dr. Riek Machar jen chaled along, jen chaja kwanya the first by President Rewike South Sudan Kelio. Aramangaike jeterei struggle ke taidane gorke kume. Jeta kur karun tungwan ko ba South Sudan ba jek. Ka kore chonyo ko bled bolong ko de na de Carodian watch Carodian chitkaman chalka federalism and de ramamo de dora watch chit ko de stene de ramadere roda watch ka de ke take equal power sharing to Dr. Machar chumu chitkana mo sho jalat. In 2013, political tension between President Salva Kiir and Riek Machar led to conflict. Violence broke out in Juba and quickly spread across the country. The fighting took on an ethnic turn, leading to the deaths of thousands of people, especially during the Juba massacre of December 2013. Jolin kon magwasame karon kina dangre wal jok meche kor meche tore which ka South Sudan. Chu kon jigano shi Dr. Machar chika gwach kene kirma yadit. Namo chu kor chu janong churek mdilong chu janong re wike Juba. Ka shu dakre wika South Sudan kelio. Ka shu wo tugdwele tin konti la dor Nuer kana dor jane shu kormo chu tin alocha larik ngai kondiale enono. Name chuene de chopke kin ngwan long chu kanak ne de chopke kin te kudangaro chu ke liwore kormo riudian kanware ajena kut leteke Juba massacre of December 2013 me chanware chakanak ka changwal digan changwal bakal and genocide dan e chalat to Juba kam Dr. Machar kene kirmiyadi gwan ma chanware chuga targeten jenta dan ci kormo choda lat keje. Riek Machar then became the leader of the SPLM-IO, or Sudan People Liberation Movement, in opposition. A rebel movement that opposed the government in Juba. The SPLM-IO demanded reform, federalism, and justice for victims of war. Riek Machar chujana kwere SPLM-IO menchalga Sudan People Liberation Movement in opposition. Alo akwere jidwar ka dobe dane chagwi keje kachu kume men la kum kirma yadi mentere wike Juba chuje la jorno chana chega gorno dere kapar. Chukume SPLM-IO men raike Dr. Machar ana shukana gorkan mishala reform nyoko de kum de nyoko me gar keje
gorken federalism gorken o any state there or the right ko ken o chana per gorken justice voka queen dialde konde chanagre kor kenite konde chuch de ne diale konte chuch de ka tim ka de kor mo de tar de ngaja gwan wo twogedi we Riek Machar or las commission kana money. In 2018, Machar signed the revitalized peace agreement with Kiir, and this deal, Machar returned to Juba as the first vice president. However, challenges remain, and in March 2025, Machar was placed under house arrest, raising fear that the peace deal could collapse. Jo mashit kaname kagwade dan meche kor meche tuɔɔk meche Riek Machar charge ju ke 2016 meche oka exile ke 2018 cho nyoko lunjok jo kan mal ju kan time kwal cho reply peace agreement kam de ken kirma yadit and wenamo ju kan chu take a deal e kan lat che kir che lat no Riek Machar bone bore wiki juba ke kwi malka ju Riek Machar cho den ka kore ka jen pai dio ka pai we ron kin dang ro jan dang ro de chu ko da dien cho ro nyok ka minyo nyok rode. So again kula teko ba Riek Machar ba je yere ti jen ke ba je yen dore ke house resident en chakame no Taban Deng is another strong politician in South Sudan. He served as a governor of Unity State and was once an ally of Riek Machar in the SPLM-IO movement. Taban was known as a skilled negotiator during the peace talk. Taban Deng jen rami bumbum rami ngai ke politician ai wika South Sudan. Jen chakona governor ke Unity State. Ke nyok ben jen chakona ram kel me mark na Riek Machar ko kuma SPLM movement. Taban Deng wa jen take a long mudida long wa pel tokde ka ta dan la malla kala deje sho mal kuma SPLM kene kuma kim yadi cho jalat jara medane cha konya la negotiator ka gwade lat ke peace talk je sho led long ka jen mishit kana mo ci Taban che nyodo no jen take skilled ka do ko de na der ka loñ marka. In 2016, after Riek Machar fled Juba following heavy fighting, Taban Deng was appointed first vice president in Machar place. This caused a split inside the SPLM-IO. Some supported Taban while others remained loyal to Dr. Riek Machar. Karon kina dangro wida well bakel Riek Machar cho Juba cho ban pin 2016, that was 2016 me chero da bar and when mo cho Taban Deng cho dot re which ka Juba and gwad mo cho lo kwanya la kwera la first vice president ka gwad Dr. Riek Machar na me cho deg mudi cho no man kwala cho split kam kuma SPLM-IO shu Taban Deng cho tana cho ko pokoro da kel cho Nuer tanin cho kanang ka chu Dr. Riek Machar chu dot katanat ti lalo yal keje lo ne de content ngal ga Taban chu Taban ke ni de kon ngat ke Riek Machar chu ke Riek Machar kel ne me chu rewich South Sudan chu je dakalong ko chi ne ti ki figure chi ga ro lo dak katai dana chi Juba chi kor cho tuokten me cha Dr. Machar cha jo joirar ne me chu le be long. Taban worked closely with President Kiir after his appointment. His decision was seen as controversial because many believe he had betrayed Riek Machar and the original cause of the SPLM-IO. Mishit kaname Taban Deng jen lere kel kene Kiir mayadi lo tigane kel kene President Salva Kiir alo tigan gwasmane jen chwaja kwany wado be dane kwany kaje wacha dem di cheje nyo cha guji no jen che Dr. Machar che betray ke che je la de ko rami mo mele jen kel ka do ko cha na cha ne re wi ke Juba jen kwa SPLM-IO le lel ke jemo kwa je le lep ke jemo wa che misha jen che je lat ke do dane cha lat ke je wa che Riek Machar che je betray ko cha do be dan e de mal de lat ke je che je ban pin ko medane bug SPLM-IO rar ke je me wokan la chaka teten o chana chaka nak ka ci kormu di che tore wi ke Juba so na mo chagu jeno de Taban Deng che de fact that ngot ka kuma SPLM-IO but choje gorno bala first vice president ka gwa Dr. Machar me cha Dr. Machar cha je joj. The rivalry between Riek Machar and Taban Deng show how divided South Sudan politics has been since independence in 2011.
Both men wanted power and influence, but their paths went in different directions. Machar continued to push for reform and federalism, while Taban chose to work inside Kir government. Mishit kana memlin kona me taye dane che deke tuɔɔk je kam Riek Machar kana Taban Deng gai. Wadwo be dane che rodien daka je nyude je no South Sudan politic che teka dek mudit. No ka kor ke medane sha independent cha je kim che South Sudan me che chupke 2011 wa che mishit na me che nyude no en politic re wika South Sudan che lame be kola nadien dek. Kan dangro Taban Deng gai kan Dr. Machar wa kan kene de gorka ngu gorka lwanki gorka power anyo kan tike ke influence mu di long re wika South Sudan no wa ta dana tike je wa shi do be dan de jal kel ke je charoda ben dark lo chicken jel kel je pass den che la different direction chi Riek Machar pointe che gor no ba South Sudan ba je reform ala gore reform ka gore federalism ajen mako Riek Machar te mako te ka kuma spela yo ala gore je no South Sudan de nyom ko je reform ka de ne de aldera moro de right karwa de la federalism wal Taban Deng ga che gor no dong de ramro de right karwa de ngode le de pin kirme yadit che goro no dong de which da roda da ki de stand de da Taban Deng guy led closely with Kir Mayadit ki President Kir so jo me mititen men lero de jana gwaseme. This division made it harder for peace to take root. Many supporters of SPLMIO felt disappointed and trust among leaders became weaker. Wamishit kaneme tired and Taban Deng rame mo key figure re which kasa Sudan ka kum SPLMIO jiende re which ka kum SPLMIO wajen chedwa bedane tuore kaje wa chejabat nona dobe tuore kaje ki do brande mal de jalat kaje wa Taban Deng chejabat ko rame mo mangat ke long mi jien la to ko kum SPLMIO nyud jeno kum SPLMIO chetul no ne tun war long ten konin chung ka kum SPLMIO chikene gujeno chaka disappointed along ne to kon la kwar ko kwar tenial Taban Deng che jien kan Dr. Machar so ne ko kene kontin la follower ki supporter wa chiken mi chede me chikene gujeno cha kuma cha je weekend no alo chicken ne kon la kwar ba chicken gala ngasa na long chicken ngada long ko do badana to ro men to ten so ko kujamo chi Dr. Machar kan Taban Deng chika chwane ite mo chicken let kill. Today, Dr. Machar remain under pressure as first vice president, while Taban Deng served as the third vice president in the unity government. This story is a reminder of how personal rivalries and power struggle continue to shape the future of South Sudan. Both men still have a strong influence. The question many people ask is, will they work together for peace or will their rivalry continue to slow down South Sudan progress? Amishit kan name en wal chana ngaje no Dr. Machar ngode rete jen kan ngode la first by president ka Taban Deng tera lede kel gene Kir Mayadi ramdan la third vice president ka unity government jen la kwero ne ngai kontin kono to kam niken daga dana le roda china kula tijeno ne kane dangro Taban Deng kane Dr. Riek Machar guyene no ken bika let kel we wonyam te mubika mat ka do be chikan dak pinga jaman tama re siyasa ka melero de re wika South Sudan ki biga chu dak pinya no forever lo chikan belat so mishit kana me mishalat ka do badan en chi mishit na me chetwo ga je morai kon ka kwira gwasa me obi kon ngajin wona ne kan kwadangro kan wore kan dial kan Nuer kon de na de kan nang niam de kan wichen wa de kan la de kan Nuer ba de kan luek bo mite mi le rode en nyok mite mi to bore community ka chirka ta mane te wan wiena ko tele shari tele dul wal tele shar te dul wal ka tele dul gor ka mo gwa nyok en we Nuer ke le tele je infrastructure chitin ka kan kwaran kona gwekene ka ko during the time of struggle along ne de tie keneten konte la mala tie ka do dande na nyam ko je barateme chetugo no chirik chik butog ne ka independence
e chal je ke South Sudan ci ngwan dial ci ke bugwach me ci kore chu to ke 2013 ci ngwane ki kwadang ro ci ke chu jen ci ke ren bare wi ke juba ka kwadi ala ko ken ko biken neten ko lan wer ba biken ka tek American ba bi tek den biken tek ko mu iran no don chai de nek dio je ci kan de lo do de ke chu pek re wi ke juba ban ngai kana gwanu ne te dia lat ke o de ram bum bum kan wer de ci de jabat so jen do badan en talk to je so mo kon right tin tema gor kon gwanu ne na alata bande ngai ko jana kwar dara roje ketin kon lat krodian of course te ka kuma kirma yadi te Dr. Machar te ka kuma SPLIO but mena kan wer dara jod dara jataba murai kon me dege dano ci to ka kan kwadangro ka kan let kan kelewal point en tabande ngai jara medan ela mala ja wialat ke juba jana peace negotiator ni te diala lede je ke betterment of South Sudan kan wodi ne dial de ke jalkel barai na ci kon gap chana jenene no chete ke deng din mi lerode kam ne ken kan kon la kwan ware ngai kon te kon ga kwaran wana long but regdien o kan chicken mat so question o kan guyen no buga let kel ka gwasan wenyam ko mu te chicken let kel an mal dana gorke be lel chebuka gwada manana gorje ka je bidilay men bedetin ka kuitare kon lat ko rodin bad milet ken kel tama de tar yala kon to de ka tel so jo me am gorno de yen ling gorno jin bi channel me bi nyane de ko ken ani bi ataka mal bana nyogo je ko rodien bye bye